khowela ramthil ti thei tak tak an in do don chuan an ka masak ber tur chu sipai mun pui teng tele sipai te ani thin ti kan ngai dan ani tlang pui ma se niruk liam ta chunga an thil be dan te hi han en ila thil dang dai kan huang United States chuan Iranin Tuipui kam anei te chu nasa takin akapa Chabahara Behesti port chu an kapa control tower pakhat chu atu chevek chimlama Kahurestan bridge an kapa Irian Sahara thlona trumhmun an kap bawk tin buser khopuya thilpo kom bawk he kho hi Iranin nuclear energy asiam chona mun om chuna ni a engwangin nge leitele longcholna te an bei heng an le longchol mun te hi mandan chenia man theitura siam an nia chu dual use infrastructure ti kan hriat angai ni kongpui lian tak pakhat han mi thlala indo lo lai chuan he kongpui hi eile in phorna lir theilian le chung ko te zin veiwa nan man ani thina ma se indo lo chho chuan chu kongpui chu thlona kap thlatu ballistic missile phurnan le sipai te in pu chanan man ani le si thina ni heiwang hian dual use emo man thei chini nei ani tina ani ber mai chu Kahurestan bridge anti siat khan US chuan mi puite vei vanakong ati chat mai an lo Iranian Revolutionary Guard 10 Tuipui kamlama ral thom rit tak tak an thiar lu theina kong pui anti chata US sipai lam chuan hei hi drone ron thlok lut tur dannan thilti mak mo ani antia ma se mishing tikna chanvo hum hal tu te human rights observers te chuan mi pui van tlang man tangkai thei thil ti siat chu indona dan kal crime war atling trap ani ti nan soina sa hle bok ma se Iran po in chutiang chia game chu an khela an bei tum te chu hei aya rap thlak zok fe in an bei ti kan thret a thawme Iran chuan a then omram Kuwait Bahrain le Qatar ate drone le missile mangin mipuite zapa map lovin akap mek bukti kan thret a thawme heng ramate hian US sipai mun puite kapangin Iran hi hanin soive thin bok ma se heng an bei na in ati siat chu anram munro tak thale ram tana annuna nar brane sini Kuwait a chuan karan siam chona mun power plant le tui thianglim siam chona water desalination station antisia he thil hi apoimo zia hrethem turin olsam takin hansui fia le don taila anram hi tuilong thianglim tak aom mi lo na lui om lo na le ropo asun ngai mang lo na mun ania hetiang huna cheng anga hanin mi thla chinte engtin nge inun kho chuang tuipui tui ila anga al paibo turin iswang sawanga chu desalination anti chu ani Kuwait chuan mi pui tui in tur za a za deuh tho chu heng khol pui mang khol lian tak tak atang hian an na chuak ani tuipuya tui thiang hlima siam chona mun le karan mun pe mo te chu vo khan na mangin Iran chuan thu chhora phlak tak athon choka thlona mu thelo stealth bomber in nei ani theye ma se keini chuan in tui in tur kan ti top sak thei cheu ani ti in thu an chhuah tarap mai ni ma se engwangin nge Iranin he indona hi nataka achun zom zel ti hrethiam tur chuan anram chungdin mun kan en angai ni kar khatvel liam ta khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vuina mi makta duai tel an pung khoma athi na hian thunei na keng ko tur hroi tu mun rok lian tak asiam ani hroi tu lian tak athi hian sarkar thar aron dinga chung ko boina le pol rang in beina awm lo dan thunei na an nei zia an lan tir nga langai thin terana hroi tu thar fir tak tak te chuan he indona hi an thil ti thei zia lan tir nan an hmangani ma se thil hlom om tak an khoi mek chu Iran chu ram lian tak ani ma se he ram lian tak din hun der thong tak ani bok US ten an kan satna ber chu chimlama ni in nipui kholum chu degree Celsius somnga chuang apel fawani chutiang khopa luma nungdam turchun karan manga ain chem dai fo angaya chumi tan chun air condition cholwa mun angai ni kan soisun zom le ma in he channel hi lo subscribe la like kha lo pave ngei bok la tin hype kha lo met ngei bok che hype kha tangkai hle ani tin comment ta khan ingai dan te lo sei bok don dia ole ichun zom le ngo ma se indona awangin current ain dai lova akhopui bertera na chuan sarkarin current pek dan hun bi arwa man hial pha bok ani chumei baka khowela oil la chuak nem beram jing mi ni ma se Iran hian ami pui mo khawp petrol asiam chuak zo me ulowa zalzela 15% atanga 20% in antla cham reng tho bok ani hei hian kalmang maksak tak athlena lela ma chuan ramchung mi puite in lung rol na sat tak awma namdang in anram anron ka meu chuan
ram me pui te chu an in lung rol pha thina sarkar chuan mi pui te thin rem na chu rem changa la in mi pui in lung rol nan man atum ta dei ani le lama ero chuan mi pui te chu kholum lo tuk tuarin current tom lovin petrol in dei lova amin le khovel hret lovin an tor pha thung si ni mi pui zinga sarkar du lo na o aron suak tan ti hei hian atar langa he thil athlak tak hi a hlok na awmem ti hi mi pui te zo na ber chu ni he indona hi Iran le Gulf States chung chawa thleng ni se chuan chulai vela chengte tan chawa van doina aniang ma se khovel kalphung hi chu tiang ani lo he boina in tan na hmun pui ber chu Strait of Hormuz ania map kan han en chuan Strait of Hormuz hi Persian Gulf atanga khovel tuipia chhuana kong om chhun ania azim lai bera phei chuan mel ni chawa zau ani khovel puma oil lak chho zong atanga za zela somhni atanga somhni panga percent te hi ni tin he tuipui zim teruk te atang hian kaltlang ani melma in beina anasat em awangin US Marines chuan longlian tankers te chu da in an lut tran to a khovela energy lak luna kong chu aping trap to tina ani ber chu International Energy Agency chuan he tuipui zim hi kartlem te chunga hon ani lo chuan khovel pumin oil kan tla chamdon ti a hretir to ani mase Iran point Arab ramten oil tol rukna kong dang pipelines an siam ti an thria khovelin kong dang azong don ti an thria chuwangin teran chuan mundang atanga indona thar bultran antum le ta ani Yemen rama an thurol pui hauthi helta chu Red Sea luna Bab el Mandeb Strait danbin in peiturin an hretir to ani Hormuz idan pin chuan oil culture idal ani mase Bab el Mandeb idan pin ero chuan Suez Canal idal tel tina ani chu Europe le Asia thlunzam tu sumdona kong pui ber achat tina ania hei hian hong thui tak anei don ani oil chau he thil hen adal don lova eitur microchips damdoi le ni tin mamo dangte adal tel don ani hei hi indona kalpui dan thar rap thlak tak chu ani Iran chuan US payroll te chu tuipuya mai chana abi kher angai to lo indona sensole an hlo tur asan em awangin US le athurol pui te chu anin hnuk do mai theina turin roman na an siam thiam hle ani tuna hian khovel indona kalpui dan ron in thlak dang lam mek kan hmu ani kumzabi somhina kha chuan sipai nga le nuclear thom nga apiang te kha thuneina nei zo ka te an thina mase kumzabi somni pakhat na ero chuan tuipui zim lai le kongka poimo thun tu apiang chu mithil ti thei an ta ni US le Iran inep na hian ral thom hlo om ber chu bomani kherlo ti aran pholang chiang hle bok achang chuan ral thom chu tui thiang lim siam chuna khol ti setu drone hi ani dei theya achang chuan ral thom chu mel somni pakhata zau tuipui zim te hi ani thei bok ani Gulf ram te chu an mani ram ven himna le indo pui lena in hnuk lut lo sham turin ain siam rem meka chuti rolin Iran chunga ero mi pui chu thim thama le kholum sheom taka anoma sarkar thar khawp tak le America sipai thil ti thei tak in kara an tang me kani he buin sang chho mek kan thlir hian thudik pom sheom tak min hmu chu tirani tunlai khovel hi thil rang le olsam lutuk chunga in ngat kan nia thil thon chu zung te ram sang current in trom tele khovel huap thil sem darna te kan in ngata ma se chu thil olsam na chuan kan in khana ati der thong thung hle sini khovel kan siam danglam to a Iran chimlama lei bridge tulsia emo Kuwait a drone ka pu pakhatin London a petrol atifang theya Tokyo a thilman ati sang thei to ani inka high ceasefire chu atop to drone te boro ka an thlok mek khovelin Persian Gulf athlir thup lai hian he zona chan har sa takhi kan in zot mek ani masona rural te be ron vek ani na indona hian tungai tlom hasa ang boina len tak apun luna mishing te in rel bolna hi thlolo tak ani zia kan hmu chang hian samsamli paruk thu min hriat tirani ani chon indona te chu kol hlangin atire thina thalngul chu atitliaka fei chu asat bung thina tulai lir te chu maya aro ral thin ti kan hu ani ven himna dik tak hi sipai chakna te sumle paya emo khovel sum thunun na te a ain ngat lova khovel boina cha tak kara po pathian thlamona le ro rela dikrin channa ain ngat zok ani